eno wacho ni gichako ki gwero lufunye lugwak kuc macalo lumony abili prison ki ludir ma gutegi ma pia gen gichako gwero lwak mukene ki tung bot anena lutij mogo me district food pia ki gwerogi pian gurwatte ki dano ma tye ki tuo corona ki ludiro ne mony nyo police nyo prison mane timo wana tika gweke ki lwak aligu ne ukono ko pale daktari wa ko motio wo kana motio daktari wek dong ki kat ka gwero jo mukene chen yat ka do bino ba obino me nono ndege ma ka wa ki wila chi noni wele wan jo mukene to bit wek ni charo ma ti di gamete do ka ro chi ngo me konyi wa wek won me yot komwa bet maro ka gengo tero me ku covid-19 ni eni me mako wan lwak du yo me biro wak dan ma pol ti ka bino kwena dama tika bino maduong ento ni wa tika liko chiek ma gamete wa ni mi ko ngi chak daktari cha dawa tika gwero daktari kidong jo mogo madong mwako kar piera bit ma wanena bene giti do tik ma girwata ji dama pol bene olo wani o kare ti joni en mi wek no gen go no we Win Geoffrey Onyota la dit maloy fonye e kom yot kom Megulu City wajenim iteki luorne yat agwera ma pol be bale wako ka che wil dana manak aye gen go bere ka cher ka gwere winyo teroni chupa achel me yadman tiepi gwero dan apa dok man bale wako ka che inen pekitiyu kwede iniana maki yabo kwede wiye gwera dong tiga wara nyim alupe ki tuo corona ori yade a beach na district Gulu City watigi la cho watigi odyar madit watigi yue watigi odyar patero gi odyar waj ento kita wundano bere winyo kede dano ti chairman nok daktari futi chairman nok kano kony man nyuruni yadi mukene bi bale nono pien yate ne kelu chupa chel no mero bi mi gi dana pa nyuru ga dano chera deke ken mudong idong mier no gi polo pien ka gi tiu kede tino ruone dong pe gi binwa tike so nyuru ga dano chera mo pol nyuru no yat mu bi bale bere nok en ga dano chera man nok kad no agwara eni nyuti pol yati gi bera onya ne en wero ko watieni dano mier cheka no agwara eni wel madir wa ka ge kwanyo chupa rio no mier dano pia rio no gi tiu kede wen en loy ma ge kwanyo chupa pia rio gi tiu ge gwara dano para ngwen nyuri dosis a bichiende dong no dong tichepe no mier ge bao nena kama ko watieni genu teme gwer dano di put merawachi any put power on wajine piano wa tigi groups ma papat ma pol along with special groups ma ka wati ro daktari bino fonye wati be security personnel wati joma ma ga chero ko chaka piar biju dok mala wati joma tuo mugo ma pe chang diogi yen be miro bin ka do ngo bidugo ma ga par bij me cher piar bi so ma nyote dan ma Uganda o mete ma chek yen mier gu nong yape ni from 18 na ka par bo dog mala mier no u bet juma no bi no konya gwak lo dir muteki be giti ka pian chone ba lo dir muteki ka o chero pewa kwero mi gi kony pen beti konya wa ko yap mu ma mier no gi bollo pen no docteur ma na ko cher ne gen titi ke du muteki ka chero mi ni gi konya eno wajoni dano ma pol gu nyuru mire me gwere ikom kwiti corona ma pia yat mano o ento mire timo dok piny ikom karanim ikara me kachok ke me miyo ngej kit ma agwera tika wot kere bodlo choch idie gankal me gulu munispo yat icheng angwen chabet maukati uwiny onyor luoro ikom wel daktare magitika cherka gwere ikom corona kilok nim yat ma pol obulanyi wagom Josephine Anying la kupkin luak ki od yad la cho wajini dano ma pol tutale mon gitiga penyo ni ki gwegi bene ikom tuo COVID-19 Anying waji ki wan luo TV ni lutigen mia bichel ki pier wabongwen uno don ki gwergi ichabet maukati ikom lutij maramo gen mia ber matie od yad man eno metene lutij mukene maono kom gi pere igang tij ineno meno ki mukene magiti yoyo ki bigwer gila chen ka chenen gen gudugu chen gu chako tij ineno me tiero yop man Gulu City ineno de par bi chen me de ma dek ni mwaka liberio ki pier wa chen George Okaka ka o me Gulu District Tom Orela Lopko DJ me Gulu District Dr. Matthew Odong matie director me odyad la cho uyela Josephine dakta me odyad madit me Gulu
Kaachiel ki lutij mukene ma gin gitiyo bot dul ma pegi jenge gamente ki gwergi i chako yup man. Dano ma ki gwergi kitie ka mini itgi warga tiki ma romo bene konyogi me wot me chiro i lobo ma wakam. Igulu agwera tika time odi yedi abich Machado Patieko Health Center 3 Awaj Health Center 4 Ayue Health Center 3 St. Mary's Hospital Lacho kaachiel ki ot yath madiet me Gulu Regional Referral Hospital. Piloka nge muchwiny pi Wanlo TV Igulu City and Ismail Jacob Jones.